Babukeli lolu hlelo olandelayo izimvo nembono kanye nako konke okuzovela akukona okwendlovu Dingida Film Production kodwa kuyizimvo nembono yekhasimende. Ningizimu Afrika sekhuleka nobesilo yakhuleka nokwatsha losikhuleka khudla lalela konakala kakhulu njengamanje ayi hleli duze kwakho kuvula inyanga yenyanga kodwa lomnyama mkhulu baba kunjani dokotela sebingelela khekhe la ngiyaphela kwatsho ayi khekhe la mangifika lana ngiyangena lana ngiyabona ukuthi ayikonde khona la ushunqa konde khona la khekhe lami kodwa before sibingelele khekhe uyichaze kumbukeli ngicabanga ukuthi iningi lawo liyangazi ke ugodo lumnyama odume ngokwenza imkhuba ngiyagila nje imkhuba phela into engiyenza ngiyagqilaza ngishintshe impilo zabantu ikona engikwenza ngihamba nangu la usibushebusheke lo ubani yenza le ndoda ingane zami ngilozuzu nomazi nobabhugam nangu kusibushebusheke kube sokuba khona ke futhi omunye ke Kekelami awusichazele ngayo le ndoda kunomuntu obukele video othi mina mkhulu ngifisa ukwazi kabanzi ukuthi iletha umcebo yenza ini sibeke isithombeni iletha umcebo yagulikisa lento osukuyifuna iyona ekunikeza khona ikunikeza lento osukuyifuna oyicelile sinathi sithwale la ekhaya sinathi sinobungozi sinathi kungenabungozi sinazi izinto la ekhaya ngisho into ezikhulumayo ngisho ezibonayo ukuthi sinazo yabona lapha kokuvula lapha ingane yami ke le uyena kubabhugam ke lo yena kubabhugam yebo suka ngibona uDibile khekhe lami nami ngiyabuka hayi kodwa ke mkhulu ngiyafisa ukuthi sisakhona la usitshela ukuthi njengoba etafuleni lethu kukhona okubekiwe izigubhu usichazele one by one lamhlanje nje angizukudlala nje indaba yemali umuntu osuke efuna ukubona mangenza imali kumele ahambe ayobheka ama video yami abhala ukuthi igodo lumnyama uzobona ke ngenza imkhuba ngenza imkhuba ngigila imhlolo lana ngiphethe isigubhu ke lamhlanje ngithi ngizotshela abantu ngespecial sesigubhu ke la uyabona lesi sigubhu lesi sigubhu lesinzima kakhulu asinzima kakhulu lesi sigubhu asitholakali kalula akekho umuntu onaso ngaphandle nje kwami kuphela imino oyithuke eyithakele sona lesi amafutha angeke uziwathole kwenye indawo uwathola la kumina lesi sigubhu lesi asinabo ubungozi sidlela nje impuphu kuphela ngithi ngizoshaya ngespecial nje ngoba besivamise uba u70,000 siuspecially uma ufuna usazi special uyangifonela futhi ngamanye amazwi lesi sigubhu mkhulu uthi kumuntu osaziyo sehlile namhlanje ngoba bengivamise usidayisa nje u70 asinabungozi ke lesikhehla lami umuntu uzoyibuza ukuthi lesi sigubhu lesi senzani siletha umcebo siyadonsa senza ini siyadonsa ke khehla lami ke lesi siyadonsa ke lesi sigubhu mawuna amabhizinisi senza into zakho yibonakala kunjalo nje kodwa ngibona izinto lokhu iphakame njalo le ndoda esho ukuthi lento mkhulu yabona njengoba ngihamba nale ndoda le ngihamba nezingane zami igadi ibhekile so ngesikhathi ufika ngithi kuchazela ukuthi hayi khona abantu abazofika la ekhaya yabona khona namathwasa la ekhaya maningi odokotela abaningi abajwayele ukuthi kutholakala amathwasa nakho sibona namathwasa isho ukuthini le amathwasa ami ke la ngiyathwasisa futhi la ekhaya ngiyathwasisa ngiyacupha ngiyalumba ngiphindisela la eqhamuka khona mafuna ngiyathwalisa futhi kunjalo ngisho mafuna ukukhulisa ubudoda bakho pheceleza into yokuchama uthenga exact usize wabanana ungathenga usize wokuchama ngiyachazela khehla lami wala mkhulu umuntu onepipe elincane wena unayo into ukuthi likhulu ngenayo uthenga exact usize ofuna ungathenga usize uzobuya ukuqake mina yazi faka ayazi kepa khehla lami mkhulu abantu abaningi noma ngithi lento sikhulumayo njengamanje le show yokuthi abasiza abantu besilisa nabantu besifazana banazo nabantu besifazane ngiyabasiza futhi ngena udumba sibomvu nginakho konke lokho khona abanye mhlawumbe inkinga sizeni mhlawumbe omunye kuthiwa mhlawumbe uyabona kuningi futhi namanzi khona into nazo ukulekelela zikhona izinto la ekhaya yabona la ekhaya izinto zikhona zikhona izinto but kakhulu specialize nje ngokuthwala nje kuphela isithwala singenabungozi nesithwala sinobungozi khona la ekhaya mkhulu ngiyafisa ukuthi kunala kwaqumba manje mkhulu la kunala hayi ilokhoza kunala lesilesi bengisithenge phesheya yake lesingabuya naso phesheya se-LV antu yabo ngisho naso esokufaka amakhadi sifaka nje ama-black kuphela naso se-LV uyabona uma uphethe lesi sikhwama khehla lami kufanele ube kanje ungabi uyabo ufake nje 8,000 cha ufake nje hoyibo mawuphethe lesi sikhwama kanje alekho khehla
kufanele nje isebenza kanjani le ufaka into enje hayibo ngiyachazela mkhulu ukuthi lento iwufakazi ukuthi njoba uthi umuntu ofuna lesithwalo umuntu ofuna umfana nayo into etholakalayo usho njalo ikona impela lokho kutholakala umuntu mayefuna ukubona futhi ngemkuba kagodola umnyama fanele aye kuma video yami uzongibona sikubona phesheya ikuphi imfihlo yakho no phesheya ngisuke ngihamba nje nginakho uhamba phesheya ngisuke ngiyofuna isihlabathi sakhona saphesheya uzothakatha ngaso kahle kahle mkhulu wena uyakuvuma ukuthi umthakathi kahle kahle umthakathi mina umthakathi ngiyathakatha khehla lana bukele ngasekhaya inqopho omlando njengoba ke ubukile ke le video loyibuka khona hleli nokhokhovula inyanga godola umnyama khehla lami ngiyafisa ukuthi siqhubeke sibheke insebenzo yakho nalo uphondo lapha lusho ukuthini lo phondo cha lolu phondo ngolwami ke lolu phondo ngolwami lolu ngasuka nale Tanzania ke lolu phondo ngasuka nale Tanzania and then khona ke enye indoda engihamba nayo ke futhi ngasuka naye eMozambique lapha ngakoshayishayi ngokushayishayi manje lolu phondo lwenzani mkhulu cha lolu phondo ngolwami nje kuphela engibuye ngigile ngayo imkhulu lolu phondo aliphumi ke ma engekho sibushebushe lolu phondo kuphuma amakhono sibushebushe baba kasibushebushe madoda suka manje ngifuna ukucheck ukuthi umuntu emthathu sibushebushe abantu abaningi mkhulu bahlezi bekhala bethi uyayisaba into ezokwenza kushone abazali mhlawumbe kushone izingane ayinabo nomngozi le ekasibushebushe uyabona into engike ngithanda ukuyitshela abantu abasuke bengibukela abalaleli uyabona mawuye enyangeni mawuyothatha into kufanele uqala ubuze kuqala ukuthi into engizoyithatha into kanjani ungathathi into ezobuya iqhake egcineni zikhona into ezinomngozi zikhona into ezingenabungozi mawuphiwe into inyanga ikunika into fanele wazi ukuthi into ekunikezayo ezokusiza ngani ayizukudlela yini ingane nginazo ezidla ingane ezidla igazi nginazo ezingalidli igazi umuntu uyayikhethela la ekhaya uyayikhethela ukuthi yena ufuna ini yebaleka madoda uMandela iyabaleka imali madoda ushilo umkhulu wathi imali into yakhona la ekhaya ibuyisele khehla lami ngoba bengibona lokhu kuqumbile nje ngiyibuza ukuthi kwenzakala kakhulu ke le khehla umuntu osuke efuna ukubona fanele ayoyibheka nje ugodola umnyama mayengena nje kuma video yamabhala ugodola umnyama uyavela ugodola umnyama uvela ngisho phesheya ko Dubai Thailand Mauritius uvela yonke indawo ugodola umnyama kaningi kulandela nami ngibona uphesheya khehla lami mkhulu kunomuntu obukele video othi mina ngiyayifuna lento uthi umuntu sengihambe ngahlupheka isikhathi eside njengamanje mkhulu uthini kumuntu obukele video umuntu osehambe wahlupheka melaze la kumina and futhi ungezi uma usenasikhathi sokudlala ungezi uma usazongixoxela ngenyanga uphuma kuyona mina ngimfuna umuntu onesikhathi sokudlala ngifuna umuntu ozazi ukuthi ufunani ngoba mangikunika into ngiyakunikeza umuntu uzoyibuza omunye ukuthi umkhulu utholakala kuphi ngikhona la eThekwini uyangifonela uze esigodlweni sami and ke enye into ke asidayisiki imali la ekhaya ungezi la uthi uzothenga imali asidayisi imali into esiyenza siyasiza kuphela umuntu umnika umuthi ngimnika umuthi uma ukuthi ufuna umcebo ngimnika umcebo khehla lami asiyibambe njengamanje asambe sibanikeze inombolo zala ekhaya zikagodola umnyama bese uyabanika khehla lami ukuthi social media abantu bakuthola kanjani asiqale ngenombolo khehla lami 069 872 0021 uzoyifaka lapho ubhuti zikhona zimbili inombolo asiphinde futhi sicheke ukuthi ke ku social media nje ubushilo ukuthi khona ko YouTube yokubakulandela kanjani abantu ubhala nje ugodola umnyama kuphela ma wabhala ugodola umnyama uyavela ugodola umnyama ko WhatsApp khona WhatsApp ngikhona ngayo le number ubele ngasekhaya inqopho omlando sihleleke nokhokhovula sihleli nenyanga suka madoda mkhulu kwenzakalani manje wasuthi njengoba uthuswa yilena shukuthi mangingakhipha lokuzeni lapha ungabaleka kukhona nomunye khona nomunye phela kuhamba kuthiwa kuhambi kukodwa hayi khekela isebenza njani kodwa ke mkhulu mhlambe amazwi ongawasho njengoba ikhubalo abantu abaningi bathembele kuni iningizimu Afrika noma ke sisingabe ngoku masikhuluma ngomuthi sikhuluma ngabelaphi kuyithemba thini ithemba ongalibuyisa namhlanje umuntu ngempela osehambe waze wahamba efuna into okuphile engayitholi khekela fanele eze la kugodola umnyama ezomsiza okunye ke futhi engingakwenza umuntu uyayiletha inkomo kagodo hayi ukuthi uzoyifaka ebank hayi ukuthi uzoyifaka ephepha ifakwa ke le
ufika naye esigodlweni La esigodlweni. yebo Ngiyayithanda lapho ukhehla lami ungazi abantu beduka. ngoba manje umuntu uzofika azenza ugodo uzosethwa sengiyafonela ukuthi ufake imali endaweni yokuthi ufake imali uthola ngiyazi le yona sengike ngawathetha futhi amacala afana naleyo angifakisi umuntu mina kaphela Uyawubuza umphakathi igodlo lomnyama dokotela ukuthi abayeke ukufaka imali ezitolo nakuphi imali umuntu ukhokha masebona wena. ukhokha masebona mina Hayi khehla lami ngicabanga ukuthi uqedile ungethole mhlawumbe khona okunye ongafisa ukudlulisa. sengiqedile ke Kodwa usibusha lo. usibushebushe lo Ayinamandla le ndoda. Inamandla le ndoda. usibushebushe Kuze kushoqikhana mangiyibuka ngiyabona ikhonde khona. Ningizimu Afrika nebesilo mina ngumzona kavukamisa uvala sekufana ngamakhanda amadoda. Insibote magola gola thathi ngacuka umucubo okucumfala kahla. Ngiyunokhwatsha lo sikhundla khundla. Hleli nokhokho vula inyanga ezinyanga. Kodwa lomnyama. Khehla lapho. Sithokoza. enamathwasaba nawe into uyabona Ngiyabona. uyabona sorry baba uyabona nawe